Nungani ngasi numagine lekai sukara koiru de pati sukara ngangore yung namuk sangage da. Kalimakono. Tamnari. How's it dinner tamnari babutse? Chuchaba butti sukai oira mo. Ayim sahawala pani. Ayim sahawrage. Sidi film di tamna burumda sangkata bani. Tamnari. Kadaino buto po kadaino. Kungnembi, nang oira. Ay, ginaranga mo kini pagkasi na kapamisi ba? Kaya ginahay ba? Miyay na mood nung analytic sang ingay na. Ako'y tamo na lukam sila kung paano sa lainin na. Kaya sana rigi husiki matam sida. Hosik so ay na niya. Insing bi, siyang kay bisa na ingay. Kung paano, tanda kung paano karoinin. To sa yari ito. At sige pre happy malay ba do? At ito pre hari lawari do ka. Sana mo sila. Lala. Nungay siya, pre happy siya. Ang nungay siya. Ado, ngasal si Sena. Wari ang mahay niya do kay wari no. Oh, ado ba do? LGBTQ+ community ay sinang kangbra. Kang siya. Oh, LGBTQ+ community ginde celebrate to batani ba handag juntase. Pride month ne ba? Ako isida chude. Day 26 ta de. Pride rally sakadori ne ba? Ado yaro siya ba? Ay yaro siya am sa ninyo siya. Pride. Spread your rainbow and ride with pride. LGBTQ community kaksing na June thagi Pride month kamari lainana Pride month asibu celebrate tawbu oina lakliba June gitang kuntaruk Sunday numit asida Pride ride ama sinzari. Pride ride asida nupa nupi miyoy khudimak na yawpi bayagani haugadaba pungphamna ayuk pung 8 Khongjumdagi lamtharaga kaksing phawraga senrada lamthungpham oigani aduga registration fee ₹700 per head. Masida t-shirt, refreshment, merchandise provide tawzagani. Registration gi last date June 20, 2022. Chachagadaba journey asida isa gi gari machada mi ani tongbigadabani. Saruk yabigadaba miusingna isa gi driving license amadi helmet susoi chudena compulsory pubirakadabani. Compulsory dress code laikani inbigadaba dress code na t-shirt amadi hungra sangba official oina t-shirt provide tawzagani khungau akakpa half pant asina singba allow tawzaroi registration amadi akupa maron gi damakta pijariba number sida contact tawbiro Pride ride asida nupa nupi miyoy khudingmakna saruk yabiduna mai pakhanbiu Ado mayam chatkadori ba release dress code laiko aduga registration kay kagi matangda hangning ba kudimak loina makhagi number sida contact tawbiro Ado siya, dress code kairak pa midudi kamay taw ba? Adu oiraga na ina masamdo khudangda pairaga yetleda hairedana. Ado maya senrada dum khiminara salba. Ando, tamban sa hilasi ko siya. Mayam susoyuduna lakpiyo akhoi kangusu loinere madam ne harau chatminaraga sendra hek ingthourase